Helo. Helo. Yn weithio. Croeso. Croeso i'r stream. O'n i am chwarae. Fuck's sake. O'n i am chwarae Broken Sword. Dwi'n cweit eisiau chwarae Broken Sword. So, dwi am chwarae random Star Citizen. Os dwi'n mynd i weithio. Dwi yn iawn yna fo. We should be fine. Beth yw'r lle gorau fi? Oedd y convention weekend dwytha yn Manceinion. Mae server ar ei dyn ar hyn o bryd, so gwni weld. Gwni weld sy'n hyn yn mynd, mae'n edrych yn ffain. Bach o casual. Casual. Heddiw dwi'n rocio'r... Dwi'n rocio'r heavy armor heddiw. Dwi'n rheswm specific, just herwydd. Ond yna sgynna fi. Sydd ydw i efo... Shop yma. How are you? Wel, fawr yna. Dr. Boland, you're needed in recovery. Security, please come to storage room 3 right now. Security to storage Dyna room hyn, 3. ia. Attention. As of now, Lab 2 is off limits to all staff until further notice. Dyna hyn. No one go. Just gone. Just the government fi cael rhyw fath o handfound Feel better? Save more. yn space. Mae dipyn o stwff di newid. Rwan, ti'n methu mynd i fewn i items chdi. Unrhyw glwg isio, ti'n gorfod mynd i... Oh, shit, dyma. Okay. So, Emrys, beth sy'n mynd ymlaen? Dwi wedi beisio'n hyn yn port says Spaceport a Microtech. Hawdd, easy access. Rwan dwi isio chopper. Bega. Into, oh my god. No, un o'r gyd efo. Ooh. Da hwnna 8 di limit Avenger fi. So. All in. Space King, let's go! Welcome to the ASOP Vehicle Retrieve. Vehicle selected. Let's go! Stand by. Space King. Your vehicle has been delivered to the following location. Please visit us again. So. Dwi'n really isio lladd. So. Oh, sbio bad boy yma.
my ship, which I bought in the Aegis combat assist activated. Systems green. No, 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 no. Landing complete. Systems offline. System line. Back to ship. Like a haulage. Space. Across the universe. I think I'm gonna do it. We were very small. What the hell's this? Sorry. Efo fel 'a. Sorry, si'n sylwi beth o'ch cael. Dwi'n gwybod sy'n rhyw. Dwi'n thing fi. Ella dwi'n dweud mistake yma. Oh no. Dude. Ah! What? Hold your own. Hey. Shit. So ik neem eraf. Wat zal die ook doen? Iets hebben. Os rhywun yn gwachio fi, so yn gwerthfawrogi sy'n gallu dweud os di y stream yn edrych yn iawn. Swn i yn gwerthfawrogi hynna'n fawr iawn. Alt A, dwi bod yn dysgu commands. Then left alt N. Systems green. O. Contact. Landing gear retracted. Okay, retracted. Back.
hell we doing? Okay. Kan vi spoelje? Oké, claim one. Introduce i pinion bit. Quantum travel initiated. Quantum travel complete. On the back. Be full tank of quantum. Okay, should be fine. Initiated. Let's go. Now we wait. Come on. Seat. So we don't need to really here. Cool. Space. Dyma lle cysgu. Dyma cargo fi. Precious cargo. So... Yeah. Ma' hwnna'n... Ma' hwnna'n rili uchel. Dwi'n siarad fi cael ei... So fel la? Dwi wedi bod yn newid sy'n rang da. Si'n fe wneud O, dwi yma. O, oce. Dwi yn MICL2. Dwi'n wedi bod o fyma. Blaen. So mae hwn yn mynd fel la. So un o spaceports di hwn, a dwi yn delifero medipens. Very pwysig. Oce, dwi eisiau gwneud hyn. Mae'n dda iawn am ddweud lle i fynd de. Along Forest Station. Dwi angen... Dwi'n glanio. Dyma na... Pan mae'n music fel la, pan mae'n music fel la. O, gateway, lle mae gateway fi? Met, ti heb di rei gateway fi? O, do. Okay. Sorry! Dwi'n mynd i fe na, hwn dia? Landing gear deployed. Dwi ddim yn dda iawn yn fflio. Mae cyfaill fi Owain yn chwarae yn dda. Fel ni yma. Mae'n iawn. Dwi efo un o'r spaceships.
Rwy'n efo'r un o spaceships lleia lle di gael. So lle ddim yn... Oh my god. Sorry about that. Okay. No, oh, my left in it. Okay. Oh, but that. Okay, on the left. It's an awesome hyn de ydy dym di Fuck, yw'ch cael di? Done? Ges i cash am hwnna? No, wedi gael 13k am hwnna. Let's have a look. Do! Ti'n fe? Asbio cool wan, iawn. Hyn y thing newydd. Welcome to the ASOP vehicle retrieval. Stori efo. See you later. Dwi'n rhoi di bod yn y space station yma, so dwi'n mynd i weld. Let's see what's on offer. Dwi angan Di hwn ddim yn gweithio. Hello? Ydw'n unio fatha... O, na, di sbyn wahanol. Oce, so dyn ni ar... Observation deck. Dyn ni ar MCL2A. O, dyn ni reit ar yr... allan yr Stanton. Lle peryg, lle saff. Okay. Sydd o'r fanna. Of course, we'll be there. Okay, mae'n iawn. That's cool. Chaich dy gyfadda, mae'n iawn cool. So, mae'r beth i'n neud yn y gêm yma? Dwi'm yn gwybod. Ond, be dwi'n trio neud ydy hel pres i cael spaceship gwell. Dwi wedi talu amdan spaceship fi efo real money. Ond ti'n gallu prynu spaceship efo fake money. Okay, os mi'n pwysio Alt-H. Ie, mi tynnu mas. Sut ti'n...
Be di free camera? Star Citizen. Free camera. Hold it. Oh, well, look at that. My name is Adam Castle. And I'm a chunky lad. Bisgynach chi? Pizza. Tomato, pepperoni. Dwi am cymryd Synergy. Synergy Plus. Dyma Synergy Plus. Diolch yn fawr. Nice to see you again. We've got a lot of variety. Take your time and have a look. Hi, good to have you back. Yes! Fucking achievement unlocked. I ate a hot dog. I ate a bloody hot dog. Clip that. Dwi wedi prynu botal, dwi'n mynd i cael can o... New inventory, yeah? Definitely worth taking a look. Stop a siarad o fi, met. Dwi'n tyd bit o bwyd. Okay. Wan, dwi isio... Hi, good to have you back. Can o co. She just tell me dyna wan. Do. Crap. O'n i'n mynd tynnu hynna. Okay. Cari. A dweud ti isio... Okay, mae can yn mynd i glo. Be arall sy'n ma? Fuck all. Lle fi eista lawr ymlacio. Okay. Oh. Ooh, siop dillad. Oh, literally just dillad, don't dim armor. Ooh, the shoes ma. Hi, welcome to the store. Hello. Na. Dim byd I fi. Ooh, hot dogs fe mas be? Hot dogs. Classic dog. Gynnych chi melty dog. Mae gynnych chi breakfast dog. Ooh, double dog. Classic dog. Ooh, beth yw'n yma? We've just Veggie dog. exciting new products. Have a look. Dyma yma. O, a fi cofio ei helmet fi ar. O. Dwi'n cofio os di vending machines yn gweithio neu ddim. Os dwi'n hollol onest. So mae'n mynd I gwario bach ar commodity yma, de? Mae... O, fa ma... Hwn dwi isio. Beth sy'n stoc? Waste! Ond waste! Paid yn ond waste yma. Okay.
Okay, beth sgynnon ni haulage ways. Dim just haulage, allan ni deliveries hefyd os dwi isio. Dwi'm isio bounty hunter. Dwi'm isio neud efo ffrind. Iawn, so beth yn dod o fama? 100. Dan byd i fi. 9. Dan byd i fi. Collect scrap, collect waste. Dwi'n mynd i neud hyn. O, allan ni hwnna. That's 16k. 5 and 3. Collect carbon. From... Six. 8 di limit fi. Okay, 12k am hwnna. Bydd y llall. I nôl. Yeah, fuck it. I nôl i po Tesla. Efo hwnna, 12... Dwi'n got 12k am hwnna. Easy 12k. Okay, nôl a ni. Os di rhywun yn meddwl bod hyn yn boring. This is space trekking. Dwi'n literally yn space trekkio. A di'r gem a heb crasio to. So... Fucking living the dream. Just got to see the gotcha fi'n streamio. That's the main thing. So mae'n mynd i cael bach engagement. Ond, efo. Dwi'n mynd â botol diod efo fi. Synergy Plus. Dwi'n mynd stop... Os hwnna ddim yn new babbage, dwi'n fel. Sbia cool ddo. So, ti'n liter... Swy'n liter gallu mynd i fanna fan. Ydy'r gem yn pyramid scam? Yndi. Dwi hefyd wedi newid enw fi yn... Dwi wedi newid enw fi i Ambrose Castle. Ydy enw cymeriad fi'n hwn. Ambrose Castle. Space Haulager. Ti'n gallu bod yn bounty hunter os isio? Dwi ddim. Dwi isio... Engines online. Dwi crap yn fflio. Ma' Owain y beth dwi'n gofio efo... Mae efo fight sticks. Dwi'n need i gyd o mouse. Systems offline. So mae fi mae'n gwybod y fucking controls o bod dim. Fucking nuts. Mae'n nuts. Insane. Gonna be yma. First note. Okay. Okay. Oh, dyna! Mae'n iawn, mae'n iawn.
Ond just yn more excited. Just more excited. Just symud bach o carbon, de, as you do, de. Coding carbon-based life forms. Dwi'n teimlo fod hynna'n reit... Top tip I byddu... What the fuck's going on here? Pam dwi'n am yn... O, iawn, mae iawn. Oce, wait. Dwi'n gorfeddwl. Dwi jyst yn gorfeddwl. Don't mind me, just doing white collar work on video game. Doesn't matter that. Okay. Un ar ôl. Look at that. That's a space trekker. That guy is a space trekker. Okay. Got me heavy armor on. Oh shit. Get in. Should be on fuel. That's when I need that. Then I do it. I should be fine. Aegis combat assist activated. Systems green. I'm doing my car. I'm customers your home, sure. Okay, but dim arall yn iawn. Okay. Amser ni fynd rwan. That's what I like to hear. That's what I like to hear. Dwi angen mynd nôl i'r Port Tesla. Take me home. Country road. Okay, dwi angen agor Echo? Wel, efo ti'n cael rwy'n thank you for your journey. Dwi'n meddwl wedi glitcho. Okay, so allan o fama chydig bach. Calibrating. Mic attack. Initiated.
Space trucking across the universe. Just in this flow. Boop. Boop. Oh, het resalon. Whoa! Get out! Okay, dat deed hij. Spoeling. Nee, ik oh, dus ja. Shit. Man, I'm the new babbage though. Zit u in? Mijn shield, joh. Wat is mijn shield? Ja, man. I knew babbage. Unmatched. Exit, yeah. Swy'n gallu mynd allan o hwn, fan. So dwi'n isio stopio fo. Dwi'm isio... Na! Sut dwi'n stopio hwnna? Dwi'm isio new babbage, dwi'n meddwl dwi isio mynd i. Okay, that's my bad. Is she hwnna wrong? Quantum travel complete. Mae'n dwi isio mynd i. Pam dwi'm yn cael... Ie, dda fa. Quantum travel initiated. Quantum travel complete. Am ryw reswm, i'r audio mae'n gweithio iawn hyn. Siocer. Rwan mae port sensor dda fyny. Good one. Gateway. O, tor yn ffocin pell. Bach yn choppy. Mwys na fi'n streamio fod i'r broblem ta be. Landing gear deployed. Okay, that's well, that's tie road. There. No! Shit. Oh, for fuck's sakes. Emrys, just... Wait. That's on me. Woo!
lwcus. O'n i'n lwcus, efo yna. Oh my god. Life flashed before my eyes, remember? Easy money. Easy money to be made, remember? Honest day's work. Huh? Okay, I'm just gonna move that one. Angen wat mooi. Or... Niet beneden, nee. Pryd dwi'n stopio fod yn rookie? Wel, 16k, de? Well, 16k. Now... Egg. The curry's in. Ihan werth dan maar. Misschien ja. Als het dwi'n cael... Ja. Ah, okay. Oh. Okay. Hein di pobl fi, lle. Tic hwnna fel la.
Just Caramine did good work of their own. Speed 190. Always the thing min carrier. So chops is one-offs one and man, 13. Okay. Wel, sy'n lle hynny bryd. It's 13k. So mae hwnna wahanol i'r un... That's the same. Oh no, it's carbon, aluminium. It's be? Aluminium. Mynd i'r un lle. Okay. Yn beth yma di, y plant di, a production complex. Dwi'n mwyn gwybod os nhw angen fi transferio beth o wedyn de. Honest work though, I'm hitting honest work. That'll be the summit thing be. Boy. Reach a bad boy man insane. Siwr bod y llwyth yn... Nes i gael humbling experience chydig yn ôl yn gem yma. O'n i'n ôl delivery yn trusty ship fi. Ac yn rhywun o'n C2 Hercules. Sy'n fucking massive. My dream is to buy one of them. Son. Look. Dwi'm yn gwybod beth di sona, dwi'm yn licio sona. Stop at the sona, please. Stop in the sun, please. You've got a nice one. Dwi'n mynd o hwn, stand great yn stand... Hwna yn... Miltec ei hun, dwi'n meddwl. Llenwi bob dim do, so that's a problem.
Okay. Engines on. Aegis combat assist activated. Systems green. Diolch yn fawr. Ti'n cael gadael fama tan ti'n neud, tan ti'n siarad efo hogel i. Sa'n di fo Port Sesless, beth? Dwi allan yn barod. Llw ti. It shouldn't be too much. Ydy literally ddim yn mynd i New Babbage. Oh, that's Microtech hyn. Okay. Fair enough. I can live with that. I can live with that. Okay. Good, honest work. No pirates in sight. Ti'n gallu neud that illegal trading a felly. Dwi ddim digon da efo fflio. I neud hynna. What? Giving away 500k, any takers? That's bait. That's bait. Can I rent a ship there? I knew bad bitches be our ship, so then. Okay, we would. Dwi'n lycio fflio nos, cos dwi'n fucking shit. Oh, sbia, cool! Sbia! Sut allu di ddim meddwl bod hwn yn cool? Dwi'n boi fi fyna. Fflio. Seriously, pan mae'r gem yn gweithio... Oh, okay, paidwch ysbio. Security controlled area. Love it. That's a cymylad, dwi'n e. That's fine, that's fine, that's fine. Wyt ti efo... Lle ti'n mynd i fi mynd rwan? Hwn de, dwi'n fod dwi'n gorau mynd i large hangar yn hwn. Ia, obviously, ochr arall. Yr un dwi ddim isio. This is that, mate. Go on. Lawr a fi. Os dwi'n cofio'n iawn, mae o tu ôl fi. O, tia. Yndi, na dwi'n mynd. Oh, no. Trying to hit in reverse. Oh my god. Minute. Oh my god. No. Fucking shit to play off. Yeah, down. Let's try.
She'll leave it to me then. Fast. That's good fucking parking. I'll take that. I'll take that. I'll take that every day of the fucking week, I will. Good, honest parking by a good, honest worker, innit? I'll put a price on good workmanship. Should have gallu then. Wedi tro gyntaf gêm a ddim fatha effi fi drosodd. Nes ni stream ganol y flwyddyn lle ni'n jail. Oedd yn awful. Ond dwi yn change man. Honest work. Os mae rhywun yn gwatcha fi fyna a ydych chi ddim yn subbed I fi, mi fydd na ad mewn 2 minutes 43 seconds. Realistically, dim watch, cos os neb yn gwatcha fi yn live I weld, a dylid ti'n mynd I ffeithio neb. Dwi'n rhaid siŵr os dwi'n gwatcha yn y fod. Jyst yn llawer gwell, os dwi'n holl onest. Yn Ydych chi'n dwi'n mynd I ffeithio chi? Basically. Dwi'n bron yn rookie rank hwn. Oh, leave the area, what? Whoa. Oh shit, mae hyn yn... Mae thing yma di digwydd. Mae hyn yn digwydd oedd. Oh shit. Pan dwi'n trespassio? Dwi ddim yn trespassio. Pan dwi'n trespassio? Oh shit. Store. Store. O ma. Pan dwi'n... Pan dwi'n trespassio, leave area will be trespassing. Pam? Shit, o'n i'n mynd i'n port Tesla. Dwi'n mi hanner awch, mae'n iawn. Dda iawn. Pam dwi'n trespassio? Iawn, dwi'n new bad page anyway. New bad page I weld I weld pa fath o... Mae dwi'n trespassio? Ydy'r server yn going to shit? Ni fi teimlo mae'r server yn going to shit. Oh, nice gadael. Oh, shit.
Dwi'n gobeithio di'r fucking turrets yma ddim yn mynd i bwcio fi drosodd. Iawn. Fucking syth fyny, fucking seriously. Okay. Dwi'n literally'n... Okay, mae'n just un o babbage, just... New babbage. Hello. Oh shit. New babbage i rhywun sy'n gwybod ydy un o'r prif llefydd Star Citizen. And place I used to call home. Rwy'n gwybod? Where I learned the trade of being shit at this game. Dwi'n eisiau byd mowr na, dwi'n eisiau gweld faint mae'n costio i rentio ship. Damn, oh, ydy'r server man. Oh, okay, so na fel new babbage o flaen fi, ond fanna mae'r hangers. So, fel that. Fel hyn, there. Dwi'n meddwl dwi'n... Yeah, he's got... Oh, dim yn siarad. Weithio maen nhw'n siarad, weithio maen nhw ddim. Cos... Dwi eisiau beth yn new babbage y hyn na, cos dwi'n meddwl. Wow. Beth efo... O, mae bach yn tricky fi bod tro. Fatha shit. Oh my god. Paid â'ch judge fi, dwi'n gwybod dwi'n slo... O, mae'n adbreak yna, sneb fucking gofyn fi. O, tra cyn i fi cadw chdi de. Na i fynd i... Fyna... I stoc. Just ni siwr. Wow, eisiau rhedeg advert a mae y dau person yn gwatcha fi wedi gadael. Fucking hilarious. Croeso i new babbage. Da ni'n mynd i new babbage i hun, da ni'n just mynd i'r... Mae'r... Ta ydw i'n mynd i new babbage i hun? Yndw. Stori yma, de? Just o'r gofn. Just o'r gofn.
Ble mae... O, ma'... Oce, so mae gynna fi 79,900. Dwi bron iawn yn junior rep. Un arall swn i'n dweud. Ti'n literally gallu prynu hein os eisiau. Waw, se? Doing business. Regal. Oh. Oh my god, mae'n costio... Mae'n costio 84,000 jyst i mynd i'r gynsgyn y fi. Ddim yna. Mae'n combat. Dwi'n eisiau combat. Haulage, dwi'n eisiau. Okay. Ship rental prices of Star Citizen. Let's have a look. Let's have a look. Dwi'n mynd ddo. Hynny di hein. Oh my god, maen nhw'n millions. Rent, dwi eisiau. Ship rental. Okay. Iawn. Yeah. 93% Air 18. Hmm. 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 Ship rental. Oh, hyn dwi isio. Medium. Ah. It says 96 cargo. Okay. That's not bad. So it's black hefyd yn 46 cargo. Na. Na. Sure, na. Whoa, ma. Beth ei prynu hwnna? E ma hwnna ddo. Ei gael hwnna yn Air 18. Oh. Freelancer. Faint mae freelancer fel? 66. You're gone.
Empty gun. Ja, du kan pisa den så du vill. Iawn, lle dwi angen mynd? Dwi angen... Mae'n rest yn costio. Mae rest yn costio. Rest. Razor. Dwi'n gwybod mynd i rôl arall i nôl hyn.
Consultation. Constellation Andromeda. Ma' hwnna yn... Misio hwnna. Eisiau mynd fyny. Ocê. Ocê. Maybe just cario ymlaen i jobsys. Lle dyn ni? The new baby John. Contacts. Oh. Beth gyda ni? 102! No! Na. Stems. Ond yn talu orau, ia. Yn byd new babbage. Mae'n talu 16k, dwi'n mynd i 2 ledd o. Un yn werth o na di. That's a 4-4, That's a 4-4. Okay, neu hwnna. Nôl i'r Port Tesla, let's go. Let's go. That's my life. My life! Yeah. Maybe that one. Just allan o ffordd. Just like go. She ddim cymryd yna ddo. Shit. Okay. Mae'n di newid eto. Shit. Lle ar ei welis i wan? O, hwnna'n 9. Sgwym llacin 9 nag ysyn bwys. You stupid person. A hwn. Okay, let's go. Welcome to the ASOC Vehicle Retrieval System. Retrieve. Selected. Stand by. Your vehicle has been delivered to the following location. Go. Please visit us. Deliver shipment. Select shipment.
Just a humble man. Humble man. That's all I am. Nothing more, nothing less. Aegis combat assist activated. Systems green. Engines run. Landing gear retracted. Oh shit, really. Come in then? Landing gear deployed. Okay. Landing gear retracted. Oh fucking, oh my god, there was. Bored and stupid. Under induction, no. Collection points. Quantum travel initiated. Quantum travel complete. Please proceed to assigned landing bay. Fuck, dan gingen we weer fucking gaan rechtspatsen. Landing gear deployed. Acho que värsta onsa. Mer eller mindre. Where's pad out? Oh, look at that. Perfect. Fucking perfect. Systems offline. Wat zie je mijn kai? Zie je die guy? Zie je mijn kai? Okay, that's a bit worrying. Oef, wat doe je? Oeh. Oeh, daar is het dier. Rustig.
82%. One, two, three, four, five, six. Oh, yeah. Did you mynd hwn? Sun Goldenrod Work Centre. O, dwi wedi bod o fan'na. Should be junior efter hwn. You are clear to launch. Cool. Okay. O, mae'n nhw'n babbage, let's go new babbage yma. Okay, so, dwi angen mynd i... O, mae o... make attack. Okay. Yeah. O, y commodity training yna. Dyna'n... Okay. No, y ti'n eisiau fi fynd fan. What should you make attack? Okay. Okay. Initiated. Quantum travel complete. Quantum travel initiated. I'm on a train. I too am on a train. No? No, good. I'm inviting my org. 50 people, please leave now. Quantum travel. I'm inviting my people... 50... Na, mae'n gadael. Dwi'n chdi gael fucking org chdi hwn yma.
Neb commentio ar y graphical hiccups, please. Please proceed to assigned landing bay. Lle mae sign land i baby mate? O. Ti'n gallu mynd i fewn i'r building ma. Mae'n really gwag a really spooky. Ond ti'n gallu. Mae'n fath commodity yna. Mae'n just un boi'n gweithio reception, dio. O'n i'n gwybod yn mynd i ddigwydd. Have a pleasant stay. Chyfawr, mate. Oh my god, so perffaith. Fucking pro. Fucking pro. O, dwi eisiau dŵr, mate. Iawn. Please deud. Be dwi yn? Ydw i'n... Okay. Concept. Dwi'n dal yn... Dwi'n dal yn rookies. Junior, yay! Mae'n massive ddo. Rookie. Ydy juniors gyd yn... Oh no, sbia. Lle hwnna da?
Well, that's a 12er. Can't do a 12er. Can I do a 12er? No, it sits in a 12er. That's okay. I'm sure. Oh. 13. Not 27. 13. 16. Collect waste, scrap. Let me have my one. Let me one. Sakura Sun. Oh, okay. Okay, contact. Who bought it? No. Shit, hell no. Oh, it's like unverified. Maybe it. Maybe it. Honest. Back to wait. Okay. Okay about that. Cymraeg really sure. Delvin scrap. Oh, sgwyllu nos. Ia. Dwi'n meddwl mae'n rili peryg yndi. Dwi'n meddwl mae'n rili peryg. Haulage. Not now, Mr. Stone. Okay. Be os dwi wedyn yn neud... O, ni efo fo. O, ia. Neud investment. I'm doing it. I'm fucking doing it. I'm doing it. Dwi'n meddwl mae fe ma'n lle peryg. So ddim security y fe ma. Os di rhywun isio siancio fi, they can. And this is the big bucks. Oh my god. Emrys! Oh my god. Pam nes i na? Thank you, and please visit
O, sut ffwc dwi'n mynd i, Delfyn? Yna. O, di o'n fanna? Dwi'n werth o. Dwi angen neud o, ddo. Have a look. Let's have a look. Think. Think, Emrys. Dwi angen dechrau neud hein. Ond hein dwi'n gallu neud efo size ship, ie. Five, 6, 7, 8. Ah, now! So hwnna well. Issue mwyaf sgynna fi ydy'r fucking size and fucking thing. Or think. Is that a better one? That's a better one. Okay, so hwnna. Hwnna edrych yn well. Hwnna edrych mwy doable i fi. Lle dwi angen mynd? Dwi angen mynd. Dwi angen mynd i... Lle dwi angen nôl o do? Lle mae'r altitude? Dwi angen... O, beth dwi angen da on? Pa ydych chi'n gwneud on bob tro? Ocê. O, mae'n bell. Ti'n be? That's the job. Dwi angen... What's my job? Yeah, sure. Abandon.
Seraphim. Dwi angen mynd I Seraphim. Seraphim Station. Okay, mae'n station sefylan. Dwi ddim efo digon o juice I mynd yna. Oh my god. Nah, not happening. Not happening. Maybe just Savio. Mid. Os dwi'n mynd I Seraphim. Okay, so ti rhy bell. Lle sydd ddim rhy bell. Ti... A dwi'n gwybod I Hurston. Station. Rhyw fath o station. Ti fan'na? Na, ti ddim. Dwi'n mynd I Hurston. I Hurston ac ar draws. Hurston. Okay, beth sy'n Hurston? Let's have a look. Aberdeen. I'm in Aberdeen. Oh! Ai fan'na, de? Evers Harbour. Okay, let's go. Let's go. Only fan'na. Dyma, so mae hwnna wan yn... Oh my god, na, wait. Na, keep it... Oh my god, dyma'n supposed to do it. Sy'n rili cruise mode? Oh shit, o fe di. Just dwi'n hynna fan. Na, dwi'n isio open... Oh my god, nagus. Ond dwi'n hyn, fan. Yn stopio. Dal yn symud, ynddo? What the fuck's going on? Okay, mae'n teri. Okay, mae'n iawn. So mae hynny'n digwydd, gai yfad chydig bach o ddŵr. Oh my god, there is. Oh, there is. Fuck, ydw i? Mae'n llgada yn dweud. Ta gwynda fel llgada fi.
So be, dwi'n cael bach o'r Synergy Plus ma. Okay, dwi angen... Dyfyd bwyd, dyfyd. Dwi hwn yn mynd i llenwi bwyd, beth. Beth yw'r rybys o'n? That doesn't look good. That doesn't look good. Ma'n iawn, ma'n iawn. Mae'r system yma yn neud yn byd. Ella. Ella. Who's to say? Dwi wedi bod yn Hurston. System. So fydd eich ymlaen. Mae'n iawn. Mae'n iawn. Fa yma fyswn ni'n cael ship, beth dwi'n meddwl. Okay. That, India things to go here. Oh. Cheeky little 888 kilometers. Let's go. Oh, ddech wahanol I I'm a shield to it. I'm scream shield. Oh shit, be doing it. Engines, quantum drives, output. Dwi'n misio gynna. Weapons. Oh, ja. Have a shield to be off. Oh, dwi'n misio shield. Fucking shields. Oh shit, I'm shields. Engines. All engines, dwi isio. Didn't read that. Life support. Coolers. Okay. Put him account.
مش قلنا مش من السيث تي في. Am I right? مو بعيد. أنا شو بثك واعد. واعد. Communications. Okay. Hello? Please proceed to assigned landing bay. Kan man signa in the baby met? Did this open? Oh, fucking hell. It's a fucking in. Okay. Men upp. Träck över händ i din panik. Ja. Henen. Okay. Wel wel sythu fyny. Oh my god, Demris. Stupid. Wel een hubris. Dus je bent bij mij. Perfect. Oh, mijn ad sy'n dechrau fewn 38 seconds. Ddim yn efo fucking watcher anyway. Okay. So. Croeso. Halfway, dwi'n yma. Bydd o'n yma fatha service station, cos o'n i'n mynd holl ffordd. Da ni... Ship fi... Welcome to the ASOC vehicle retrieval system. Dwi'n yn bwyd a dwi angen hylif. How do you get hauling missions or have disabled it? Met nhw heb di disable fo. Dwi'n living that dream, Space Penguin. Okay, low curious. Living the dream. Mae'n insane faint di Star Citizen heb di ffwcio fyny fi heddiw. Dwi'n eisiau mynd o fyna na guys. Ooh, mae fan fach choppy. Ooh, burrito. I'm getting a fucking burrito, yeah. Okay. Ooh. Sweet, dwi heb di bod yn helmet fi. Oh, it's off. Okay, can we cover helmet fi on, wedyn? Gynnu fi sick ass mullet, ond
Cos dwi'n gwisgo'r outfits ma. Sbia cool! Mae'n actually yn planed go iawn. Sbia. So ni'n gallu EVA o fan o'n. Hi guys, what are you eating? Fuck off. Hey guy, what's good? Yes. Yes, burrito please. I will give me burrito. Chili bira burrito. Dark galbi chicken burrito. Moussaka burrito. Citrus beef burrito. Chili bira burrito. Dark galibi chicken burrito. Moussaka citrus beef chili moussaka. Dwi'n mynd am rhain chicken ma dwi'n meddwl. Chwo. A be dwi'n mynd i gael i hello. Dwi wedi cael gynnu fi pips. Dwi'n eisiau... Ww, ddylai gael nachos? Na. Fi am cael botal o... Can o fizz cola, please. Chwo. Hwnnw i ystaf yna. Ydw i'n gallu mynd i fyny fama i enjoyo burrito fi ac ystaf lawr? Oh, dwi eisiau... Hwnnw di'r C2 Hercules. That's what I want. Hi mate, can I sit down here? Thank you mate. Okay, let's whip out the burrito. Shit, no. Look at the view. We're going all... Oh, that's a good ass burrito. A dwi'n gallu bita burrito i ta ista, let's have a look. Yes! Fucking, she fucking hammer burrito na. Okay, can of cork fyd. Faint o casual o'n i'n ista fan o'n. Give me a can of coke. Fizz cola. Only brand. Dwi yn... It's for casual, dwi. Yes. Tasty beverage. Sbwriel. Ydych ysbio bod eisiau sbwriel yna, please. Done. Fucking yes. Helmet and lawns, dwi'n marw. Ideal. That's how you... This is Star Citizen. Allai ddim... Oh shit, beth bydd. Allai ddim... Dwi'n eisiau fanna. Stay my lift to be coming here. Os dwi'n cofio'n iawn, mae yna lle i rentio fama. Rest and enjoy, rest and enjoy, dwi'n siarad. Iawn. Hi guys. So in the bar.
Yes! Beth na gael yma. Game yn dal yn alpha, cofiwch, so lot o stwff ddim yn gweithio. Opening soon. Dwi yn chwilio amdan... ei fenna wedyn ni. Lle mae... rental. Scrap a gai yn yma, de. Dwi'n mynd i commodity, dwi'n hel pres yn y bryd. Haulage. I'm doing other people's stuff. Ooh, it's in the food court. I just hot dogged you. Yun. Elroy's, be mae Elroy's yn gwerthu? A call. Energy bar. Pizza. Burgers. Stuff dwi'm yn gwybod. Noodle bar. Juice bar. Oh my god. Juice bar. Berry blend smoothie. Yeah, please. Vessel water. Nah. Hey. Noodles. Yes, please. Spaghetti, no? Burrito bar, noodle bar arall. What? Noodle bar and... Savannah. Pizza. Oh, pizza bar. Pizza place. Burrito. One pizza, please. Some good pizzas. Pwy ti, met? Llyfrau. Llyfrau. Boring. No time to go. O'n i'n meddwl yna. Dyd ti ydych chi'n iawn o'na. Dwi'n i space trucking. A di gem heb di crasio. A dwi heb di mynd I jail. So it's very, very successful. Gynna fi dillad y barod. Hello. Hello. How are you? No, thank you. Just got a few new items in, so make sure to check them out. Oh, mae gen I fi hein. Dwi'n cael ammo. Ydych chi'n gwerthu ammo? Nice to see you again. O'n I literally newid o dyma. Don't be weird. Don't be fucking weird. Got some new inventory in. Definitely worth taking a look. Definitely, you just shut up. Okay. Yeah.
Do dwi yn above board haulage person. Dwi literally... Sgwy ddim digon o quantum fuel. Sgwy ddim digon o quantum fuel I nôl thing fi. So dwi literally stopio'n services ar y ffordd I llenwi quantum fuel fi. So... Fatha real life. Waw, swn. Waw, swn. So, dwi literally, yeah. Literally yn hynna. Dwi wedi cael burrito yn barod. Beth fydd i'n grisian isio? Commodities. Hel pres ydw I. Lle dwi'n rentio ships? The noodles. She ddim dod o gon efo fi na ddo. Gun fi'n fucking Port Tesla. Dim actually, dwi'm yn planio'n syth I neb. O'n i'n reid siwr. O'n le I heirio ship yma. Okay, back on the track. Back out, let's go. To the ASOP vehicle retrieval. Vehicle selected. Stand by. Your vehicle has been delivered to the following location. Please visit us again. So basically, nes I dechrau off yn fanna, Microtech, a dwi eisiau mynd I Crusader, ond sgwyd ddim digon o juice yn holl ffordd, so dwi'n gorfod stopio'n Hurston. Dwi'n meddwl dwi'n gorfod stopio Hurston a ffordd nôl hefyd, fi cael digon o juice. So... Dwi jyst eisiau ship mwy. Dwi efo small freight ship. So mae'n unlimitio be dwi'n gallu wneud. So dwi'n stopio fi nôl o maen ta dwi'n gorffen, ond... Aegis combat system. Systems green. You ready to launch? The engine's on. Dwi literally ddim yn pwysio hwnna. Okay. Let's go. Look at that! Spear! Spear! Mae'n player. Player yn fflio fyna. Mae'n player yn fflio fyna. Oce, lle dwi angen mynd? Dwi angen mynd. To the stars. Dwi angen... Track your course. Oof. Nah, I can't. Oh, shit. Okay, spill it.
Yna fo. Dwi'n mynd i wneud diod yn sydyn, cos mae hyn yn cymryd ages. Byddai'n ôl yn. Dwi ddim yn ei BRB i chi gael hwn yn real time. Woo! Space travel. Am I right, guys and girls? Space travel. So mae pob. Os o pob yn gwachio yn chat yn bo. Anyway. The Crusader system of yma. Just 50%. Di'r sain yn iawn. Dwi'n angen ei volume i fyny o beth. Cos oedd hwn reit intense o uchel gyna. Dwi'n gwybod chydig bach. Oce, dystau rwy'n dwi'n agosau Space Station. Iawn, dwi'n mission di Crusader yn hyn. Fucking hell! Quantum travel complete. Fucking hell! No. What? What the hell's going on here, man? Eisiau chi agos i Crusader. Dwi'n meddwl bod yn mynd i fewn i Crusader, dwi'n meddwl. Deliver shipment na. Ti'n mynd? Okay.
Pam dwi'n mynd cael... Hey, ffuck ma hwn, met! O, fe ma. O, literally fe ma. Oce. Pam dwi'n methu... O, di'r ffocin... O, mewn. Fel la? Fel hyn dwi'n mynd? Oce. Rwla i fi bach. Sorry. Due to inactivity. Lle ti'n rhaid fi? Lle ti'n rhaid fi, met? Bydd un y vertical ones. Oce. Dwi'n gallu mynd bach gynt. Bach gynt. Sbia cool di hyn. Sbia? Landing gear deployed. Un yn chyngdil, de. Dim byd I fi, de. Dim byd I fi, junior haulage person. Shit. Iawn, lle ma... Na, dwi'n siŵr. Na, ci. Dwi'n siŵr. Da. O, fan'na, oce. Ti'n mynd fel la, a chdi'n mynd... Like that, and then nôl chydig. Sorry. Due to inactivity, we have been forced to assign your landing zone to another customer. Ti fucking heb. Incomplete. Have a pleasant stay. Ti fucking heb. Please proceed to assigned landing bay. Dwi yn y landing bay. Dwi'n lyfio cael ship mwyn hyn. Fel faint dwi'n gallu cario yn fucking fuck all. Fucking hell! Some out the game memories. Yes. Proceed to assigned landing bay. Mate, dwi yma, yeah? I ain't fucking moving, mate. I'm loading up. And I'm storing my thing. You can just do one, mate. I've been doing this for over 2 hours now, mate. I know what I'm doing, mate. Fel dwi. Ti'n gorau bod fel efo hyn, sti. Shit. Shit. Woo! Oes yna batri neu beth involved efo? Fucking love y gêm fel hyn. Pan mae gêm yn gweithio fel hyn, dwi'n misio fucking seithi... Dwi'n misio bounties
Dwi'm isio saethu pobol. Dwi just isio fucking... Get on my fucking space truck. This space van. Do some fucking deliveries. Ond dyna dwi isio neud. Get in there. Get in there. Ti'n mynd i fewn yna? Os i fewn yna. I'm sorry. Due to inactivity, we have been adding to another customer. So nes ydych chi'n prynu rhywbeth... Oh, fuck off, fuck off, fuck off, fuck off. So, Welcome to the ASOS store in one. Please visit us So, again. mae hwn yn un o llefydd dwi'n meddwl dwi'n gallu... to ship? Dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl allai... Gosh. Y lobby. Boi go iawn o fanna efo stori... Sut yn bwyd. Sut mae health fi. Oh, class. Bod y fyw efo yma. Great view. A view only a free man can see. Efo yma. Medical clinic. Picad i'r Galleria. Okay. Mae fanna fo easy hub o fanna. Dwi angen mynd I fanna. Dydy, pryd ti'n mynd I gael y gêm yma? A joinio ni. O, Cofal X, nhw ydy'r... Nhw ydy'r... Nhw ydy... Dwi'n neutral, pan dwi'n fel o? Cofal X ydy'r Haulage people. So... This can be your home. Wow. Hynna pan dwi'n gweithio. Hynna pan dwi'n gweithio. Bob eiliad. Whoa.
lle ma... Oh, fair enough. So be, hwn di to gynta i fi gael o ddim i ffwcio fyny. Dwi wedi cael... Oce, mae game yn glitches hal. Ond dwi wedi crasio na fi, dwi wedi colli dim progress. Mae'n shocking. Ei wedig, os dwi wedi status y servers, maen nhw'n... Dwi ddim yn iawn. So, dwi'n gallu prynu hein, dwi isio. Dyfa yma. Cylwch iawn, de. Anamal dwi'n... Hi. Goodbye. Anything I can help you with? No, thank you. Dwi'n iawn, mae gynna fi heavy armour. Gwyd pam nes i gael heavy armour? Literally, y thing gweitha fi wisgo yw fatha be dwi'n neud. O, sy'n fatha dillas yma. Ooh, het. Dwi'n prynu dillad go iawn. O, Feel free to take a look around. We've got a pretty good selection. shirts. Shoes. Ooh, so boots na. Oh, so caught yna. 3,000. Na. 7 pairs. Lle mae... Ooh. Hello, friend. Hi. Thanks for coming in. Dwi'n isio shotgun, dwi'n isio... Rhyw fath o sniper rifle, dwi'n isio. You are clear to launch. You what? We just got a few new items. You what? You what, mate? Please proceed to assigned landing bay. You what, mate? Oh, shotgun. Combat knife. Nice to see you again. Come on. Ooh, so ni'n gallu... Please proceed to assigned landing bay. O na, dwi'n isio weapons. Thank you, and please visit again. You are clear to launch. Landing complete. Have a pleasant stay. What? What, mate? Mae commodities shit. Just commodities yma, ddo. Just gonna chi a werth yma. Landing complete. Have a pleasant stay. Ooh. Copper. Yo, let's get this carbon back. Are you sure yn y lle rental yma? Apparently not. Ooh. Oh, ti'n gael gweld beth mae'n neud dim mwy? Boo. To the ASOP vehicle selected. Stand by. Your vehicle has been delivered. Please visit us again.
Mae'n fucking hilarious i gael hyn bob tro, ia. Mae'n hilarious. Ie. Well ni siŵr fod yma. Mae pam, mae hwnna wedi bod fel as dipyn dros fi. Oce, ynddi, bod dim yna. Fel dwi'n siŵr fel. Shit! Okay, let's go back home. Aegis combat system. Systems green. Dwi'n reit pethau fod PC fi wedi gallu handlo streamio hwn hefyd. Dwi'n reit CPU intensive. Engines online. Lle dwi eisiau mynd on? Dwi eisiau mynd adra. Sy'n fanna ddo? Oh my god, hwn de. Be sy'n... Sbeth yma? Lle fanna'n lle ta? Hei, diolch am gael heibio dyd ti. Diolch yn fawr. Gwerthfawrogi fo. Dwi'n dweud back nôl ar y streamio fan. Dal yn golli pwysau, ond... Dwi'n eisiau mynd i Hurston. Dwi'n mynd i'r gwahanol. Ei her. Dwi'n eisiau mynd i'r... Oh my god, dwi'n mynd. Hangar, large, landing pad, medium, docking, vehicle services. Okay. Let's go. Shit. Oh, bastard. Cool. Well. Oh, sorry.
Please spin up. Please spin up, sorry. Please spin up. Murder. Oh my god, be ti'n neud? Dwi'n trafeilio. Mae mor boring ymrys. Yndi. Mae o. Oh, by the way, dwi ar TikTok. Dwi hwn gweithio? Efo, os dy rhywun isio... Dwi'n am o'r teimar, mae'n fod o'r teimar. Ond i'r ffos y bot sy'n fath. Oh my god. Timers. This. Social. Minimum lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dwi'n am yn... Save. Shit, lle dwi fod o'n? Mae'n iawn. O, di hwnna mae'n gweithio ta? Hynna'n annoying. Hwna fod ar timer. Y thing na. No, i rola fi. Please proceed to assigned landing bay. Fela?
Dwi'n rili eisiau stopio yma, dwi jyst eisiau ffiwlio fyny, rili. Dwi'n am stopio. Landing complete. Have a pleasant stay. Quantum fuel at 100%. Wait a minute. Dwi'n am yn... Pam di hwnna ddim yn gweithio? The number of chat messages required to send the next time. Ah, 1, 2. The number of chat messages required to send next time. Okay. Fair enough. Fair enough. Humbling. And humble. Humbling. Yeah, okay, let's go back home. Let's go back home. Let's go back home. You are clear to launch. Landing gear retracted. Spoolio calibrating. Already been granted. Quantum travel initiated. Ista yma. A'ch gwylio ser.
money-wise, I should be in a very, very good position. Mae'n sen sut yw hwn heb di effio fyny heddiw. Ond, os ydych chi'n gwachio hwn nôl ar y fod, lle mae hwn yn beth da i reid yn y cefndir, lle swn i wedi gallu siarad mwy. Ein gyda lai. Ond, this is the boring stuff to gallu yn Star Citizens. Mae'n stuff really diddorol to gallu yn Star Citizens. Ond, dwi yn sgent yn efo. So dwi'n gael neud y jobs yma. Dwi'n licio space trucking. Dwi'n joio fo. Dwi'n joio llenwi'r cefn. Dwi'n mynd â'r carbon, boxes o carbon fan. I bod Tesla. Dwi eisiau hel digon o credit i fi gallu prynu ship mwy, i gallu cario mwy o stuff. Na i eventually saethu bobl, ond... Dim bres. Dim bres i wneud stwff fel la, pethau peryg. Please can we just go for the mission yma? Bron iawn yna. Bron iawn adra. Bron iawn adra. New Beach. Huh. Oh, okay, 6. Orbital maneuver 1. Di'r gem yn... Okay, look. Don't care. I don't care os di'r gem yn... It's in Rive. Complete. Have a pleasant stay. Lle ti di Rive, met? O, tro yn llun awkward. Dwi upside down? Na. Lle dwi?
O, mae server dechrau mynd yn chuggy wan. Landing gear deployed. Dwi'n mynd troi fel a. Neu hyn digon o weithio wan. Bod hyn yn iawn. Complete. Systems offline. I'm sorry. Due to inactivity, we have been forced to assign your landing zone to another customer. Not true though. That's just not true, mate. Fuck the cable now. Gina, Gina. Welcome to the ASOC Vehicle Retrieval System. Please visit us again. Goodbye. Oh no! I know. Yes, first junior rank mission fi. Done. 108,000. Nes i ddechrau heddiw o 49,000 dwi'n meddwl. Cofio'n iawn. Rep fi. On my way. On my way as a junior. O pam dwi'n... Dwi'n peid y hyn. And with that... Dyma diwedd. Diolch dyn ti gyda'n gwachad. Neb arall yn gwachad. So... Neb arall diolch. Yeah. That's it. Am y fi. Yeah, dwi'n mynd... O, mon. So ha.